Kuleli viki leliphelile sitholile ukuthi ma-PPC uyawuhlala amncane ebusweni benina noma nje asakhulile ayindvodza futhi ngoba kukhula kwakhe uyawuhlala njalo kubanzakanya nekukhula kwasimende lothenjwa kakhulu. Labanye bawathi njenge-Pretoria Portland Cement kanti-ke mhlaba wonke jikelele watiwa nge-PPC. Le niketa tinhlobonhlobo temkhicito ibonus leyengedikile yemakastoma njengoba simvile ama-PPC akhuluma ngema-show rewards latholakala kuwebsite lethi ppc.africa. Evikini ledlulile kwakunguma-PPC nyalo-ke ingabe ngubani lo ngaba senhlanhleni ngiyamsola kodwa make bekunene asesishoneni khona ethandweni tethu takadikahoba. Uyabona wena ufanelwe ngilokuhlokodwa sithandwa sami. Uyathi phela ukuthi ngisho omunye umuvule ngimatiko lo sebenza ngamekutimisela njengawe. Shem, ngisihlonipha kakhulu ke sangoma sakho. Futhi ke ngiyabati ke nebamfla abafundzile nekuthi kubafanelwe ngilokuhlekodwa. Eneke wena wahlale uwina njalo. Hayi, ngiyabonga baby ngekungicocisa elicingweni ebusuku nakungisita ke kwenta ima business proposal. Hey, ngoba phela betibuya la sebenteka madini. Ya cha ke uyathi kuthini? Tibonge wena phela ngekutimisela kwakho kulokwendako nangekungaphela imandla kanye ke nesimo sakhe sekufuna nje kufunza lo ngakwadi nangekwemukela kulungisa lapho wone khona nawe kufanele utijabulele. Cha kunjalo mfana ke. Uyabona nje nyalo sengiyabona ukuthi basho ngani ukuthi likusasa lisikade asesikhulume liqiniso nje phela bengeke ngikwadi ukuthumela ibusiness proposal lephilako leka PPC kube bengasilo lathi lwakho ngetema business netetmali. Uyabona ke ube wacetha isikole sakho wacetha matric ngabe nyalo awukathembi mina ukuthi wendelwe timvo lengabe udendela dona buyela esikolweni uyochubeka ngetifundvo takho babe security nzini Mr Wilbarrow Cement. Hawu awusho batofika nini ke bambaka PPC kutoletha imishini yakho? Oh babe mashudu rambawu uthi de sebasendleleni. Hawu uphi babe Msidi kumele ngibe naye phela nangemukela lemshini. Hayibo kodwa ungamkhohlwa njani nje maketala? Phela kungabusisa kanjani nje kwemukeleka kwemishini ngaphandle kwetiputi sestamake makhe? Awuyabona ke mngani wami ngiyabona ukuthi kusesekuningi lengathi ngakuda kufundzisa la kepha ke ngibe ngibona ukuthi ngathi angabi khona nakuletha le machine lo yama ke akacetsi kukhuluma angacala make nendvodza yakhe futhi laba bayahlekisana bobabili. Ase usho ke manje udabe ugcokele lehembe lakho longabe udabe uligcoke emshadweni wakho awugcoke ngani nje i-overall yakho ye-PPC? Ayisuka mbona kethu nama sengibe muhle kanye nje ema-overall siwashiye phansi ngawubona kusasa. Asengihambe ke ngoba ngathi kude umflo nginakako la. Uyathi kuthini wende kahle wena baby phela indlela lekahle kulungisa mbali ukuthi nje wende ngathi awumbone kumbona. Hayi ngakutshela ukuthi ungaboba naka abantu labanemona batacethe mandla. Bona ke ngisafuna ukukhumbuta make ngalomcimbi walamuhla. Yebo shama mshayele ngale kwaloko ngeke phela sokuthola kuphumula sithandwa sami. Hey kulomhlaba longathembakali lesiphila kuwo umuntu uyamdzinga nje umuntu lofana nawe lo tahlenda impilo yami bemelula. Kulomhlaba longathembakali losiphila kuwo kanye netinkinga letesimanje lesiphila kudo kungcono kuvele utitfolele umuntu lotokhona kuvana naye njengawe nje sithandwa sami. Hayi ke njalo ke asichubeke sijabule inguna phakade sende lisando lwethu lihlale livutha mfana kethu. Sesiqalile ke nyalo asihalalisele iminyaka lengo 128 yelisando lethu lentando. Uyathi kuthi nje ngikubute ukuthi ufunelani vele unasiphila iminyaka lengo 128 njenge-PPC phela baby. Umlandvo wethu emhlabeni sitawushiya ngemuva kukhulunywe ngawo iminyaka leminyenti kabi letako. Futhi sesikhuluma nge-PPC futhi. Uyathi ayisali lokho phela ngiko lokumele kwendeke noma kanjani kuyinsayeya kithi ukuthi sishiye umlandvo lomuhle emhlabeni. Wo asengicombela ufuna kungitshela ukuthi kude lokungasehlula nasibambene. Kunjalo together we are stronger. Kunjalo mfana ke kude lokungasehlula nasibambene. Leqiniso lelingaphikiswa ke lelo. Asambe ke nyalo singani sakho sisayothwesa umklomelo lomkhulu.
Njengoba bengishilo ukuthi kuyasifokotisa thina singu-PPC kusita abantu bakhulise emabhizinisi abo. Ikakhulukati insha leletindlela tside tekuthuthukisa likusasa letakhiwo kanye nalokunye nje. Hey, wamkelona mfana, wamkelona ngilohamba embili ufute unina kuhlakanipha. Uwi. Yebo, hey. Siyakwadlo kuliciniso manje kepha ke sicela kunikeza babe emashudu isikhathi secetha ke inkulumo yakhe ngoba ke side langa lonke. Ya uqinisile. Ma PPC uhlakaniphe kabi. Yami inkulumo ayisiyo lenganani nje. Itawusita kufinyelela kubantu labanyendi. Ngisho phela nakulomcimbi wokwethula kwalomshina wokubhakatitina. Ha, futhi ke silabanye siyadibuta ukuthi ungabe uphi baba maPPC angekho kutojabula nembana yakhe la. Uyabona ke nyalo sewuyanginyanyisa. Uyapha. Awuqhubeke nje ukhulume wena udangibona kahle. Yi, ase ume sinembali. Uyabona ke nyalo sokuphuma esandleni. Wati kahle ukuthi asikhulumi ngababuwa sakhile embi kwakhe. Empeleni nje ngitawuphendula loyo mbuzo. Buya lapha ngikuphendule. Hayi, kulungile make. Ngeke sivumele ke labo tofaka inyawo lehonti lana. Sicela ke sikhiphe nangu umbali umngani walusa kumaphele lapha. Into nibone ngamlimati ngibangeni kahle. Nimkhipheni ngaphandle. Phuma mbali. Bengisathi nje ngisafuna kubeka amabili mathathu ekutibongela. Bekungeke futhi konke lokhu kuphumelele kube bekungesito nathi nibokotho letimbili empilweni yami. Sengikhuluma ke ngama kwami. Ngekungeluleka njalo ukuthi ngisebenzise izindvo ze-PPC. Siyathi ukuthi ngalesinye isikhathi awuyena Nkosi yami make unekubalikhunyana kodwa ke usukendela ukuthi sikujwayele kusebenzisa iquality sibili. Yebo liqiniso lelo. Simadima ngale quality. Nanyalo angikholwa ukuthi bantu labaningi lamangweni bayayati bomcoka bekusebenzisa semende we-PPC. Ngabe kukhona ini lokunye lokushodako? Sengibeke nje nami lamancane emagama. Bunyendi kabi buhle bekusebenzisa semende we-PPC. Lekungukona kwaletinye tindvo leyenda sithi caje nge-PPC emicinjini lenjengalena. Tinhlelo te-PPC tekutfutfukisa umphakathi sitibita ngema Local Enterprise Development noma LED. Lokho nginesiqiniseko sokuthi kutawuletha ema-show rewards. Yeah, wena ke uyayitfola lendvo. Nyalo ke sekukuwe ma-PPC sesikhathi sekuthi unakekele ibhizinisi yakho nema-customer akho nguwona atakwenda ukuthi uthuthuke. Tidzingo tebantu akube yinto yokucala loyinakako. Njoba tsine senda ka-PPC wonke amalanga atoba netinkinga tawo, kepha uma uhlonipha abantu batawukhona kuhlonipha wena nebhizinisi yakho. Thatha leseluleko usigcine enhlitweni mfana wami. Lokho ke ngikusho kuwonke umuntu anginenza aba mina ukuthi ungubani. Njengoba bengisakhuluma ngaleni mbokotho leti ngisekele kukuhle kukubi. Ngabe ngiyona impela nangingede ngabonga sithandwa sami Lucy. Lo ngisite ebusuku nemini kulungisa ama business proposals. La ngende ukuthi ngite ngifike la ngikhona. Kanti ke naku PPC ukuthi ngikhulise ibusiness yami. Ungewami sithandwa sami. Kuhle kona kuthanza abantu lebakusitile empilweni futhi ke kuhle ke ukuthi uphinze ubabonge ngendlela lobabonga ngayo empilweni kodwa ke mfotsana sesilinyalelwe isikhathi. Cha kulungile licolo kancane baba. Nami ke ngiyadibonga ngekwami ngekusebenza ngekutimisela phinze ngibe nentshisekelo yekwati kabanti ngasemende waka PPC kanye nemkhicido yabo. Awubo ungaba yini vele nje ngaphandle kwami mfana wami. Sengisho nje magama ekutibongela ngithi ngibonga ngalokukhulu ukutitfoba kuba bemsidi longazange yakhathala imibuto yami lengapheli. Onke malanga ngangihlala ngibuta imibuto lemayelana nequality nemandla emkhicido leyahlukahlukene yasemende we-PPC. Nguyeke lophethe lonke lwati nge-PPC futhi kuyangifokotisa kwathi ukuthi ngisengamunya lwati kuye ngisatendela naye ibhizinisi yami yegaya titina. Nyalo ke sewungasho ukuthi ibathusi hardware ngisona sitolo longathola khona konke lokudzingako kwekwakha. Phinze ke lapha eceleni ube nebrick yard yama PPC lapho ke sigaya khona titini letinzala sibhuqele tisha ngaloko. Kanye ke nesitolo sakho setindvo tekwakha longasethemba ibathusi khona la eceleni. Jale embutfo ungaze nje ulinge ubakhohlwe bantu. Lokho ngikushisa ukuthi sine singebantu senda tindvo ngalenye indlela muvanje asesifunzeni kubo mahlale ekhukhwini indvo longayisebenzisa etindweni letinyendi njenge computer, icamera, iremote control kanye neATM.
nawe iba ngulokho kubandvu yemukela wonke muntu khona nitokwati kwenta lokunyenti siyatigcabha ngawe ma-PPC info lesifuna konje ukuthi umango waseTikahong uthuthuke sisebenzisane ngekubambisane sithuthukise impilo tebantfu baberambawo hayi ngeke ngisathini sewukhuluma emagama lamnanzi kakhulu kodwa ke ngicela ke ungivumele nginikete nangu ma-PPC umshene wegadi tina uphinze ubhakele tisha mfotsana athini amagama akhe egcina Ngiyabonga babemsidi. Kubo bonke abalingani bami labadzala nalabancane komxoka kakhulu ukulalela bomake benu. Lengiconze kusho ngisho ke ukuthi ke bantu labadzala nje. Bengeke ngize ngibe lapha la ngifike khona ngiphumelele nePPC ize ingibone ize ingiwinise kube bengakamlaleli makwami ngekuthi ke ngisebenzise semende wePPC nayo yonke imikhiqido yabo ngaso sonke isikhathi. Ningathi xoshela inhlanhla ke nani ngekuba bantwana labangalaleli noma ngabe sewucabanga ukuthi ukhule kangakanani. Nyalo ke sesitawuvula ngekemthetho ima PPC Brickyard. Khumbula ukuthi iShowcast yekwakha titina bese kuthi iShowbuild yekwakha kanye nekubeka ifoundation leqinile yendlu yakho emaphupho. iShowsem ke yona yenda imisebenzi lehlukahlukene. iShowwall yekubeka stina kanye nekuplastela. Singakhohlwa ke semende wethu elikhethelo iShow Road yekusimamisa imigwaqo kanye neShowtech. Umkhiqido wethu waleminye imisebenzi eyahlukene. Uma solo unekungabata wota ebathusi hardware uthwele kwelulekwa ngasemende mahala. Ungakhohlwa ke futhi kwendlula nala ngakithi utothola makoya wetitini letendiwe ngesemende wa PPC. Ngiyati ukuthi labanye bengisebajake ekuqala umcimbi. Lamuhla ngithi ngisibonelo semisebenzi lemihle yePPC emangweni. Ngibone abantu labasuka kubo Western Cape kuya kubo Free State, kusuka kubo Limpopo uyofika kubo Gauteng, Eastern Cape kuya kubo North West, batfola kusitakala kakhulu kuleti inhlelo tePPC letibitwa ngema local economic development ema-LED. Lamuhla ke nami ngingilomunye walabasitakele. Kuyangifokotisa kakhulu lokho. Ngithi together we are stronger. Asingasachithi isikhathi ke, azishe. Bekunene bekungisoke icephu sethu sekugcina semidlalo wethu lesewuthanda kakhulu iTikahong. Nanyalo nje ngiba ngiphathwa ngema-withdrawal symptoms. Benjani nje impilo yakho ngaphambi kokuba ubathi bantu baseTikahong? Empeleni nje bewusebenzisa hlobo luni lwasimende ngaphambi kokuba wathi imikhiqido lemangalisako yaka-PPC. Njengabonyalo awathi kabanti ngasimende kungaba njani-ke wedame iPPC? Noma ke uma ngabe bewusebenzisa indlela kaPPC ekwakheni kwakho ubeka uthuthukise live. Asakheni emakhala aqinile, sakheni iminyango leqinile. Together we are stronger. Asakheni ngenkampani yasimende leneminyaka lengu-128 i-century ne-decade akusimdlalo wake. iPPC ingekwakha emakhaya nemimango lokuyindlu lesiyibeke yacaca siyitekelwa nguma-PPC nenina make makhe. Lokhu buhlungu ukuthi sesiyayiphetha iTikahong. Kodwa ke sitawuqhubeka nekwakha siqinisekise ukuthi sakha kabusha iNingizimu Afrika. PPC Strength Beyond. Vakashela likhasi lethu ku-Facebook PPC Africa, le Twitter lithi @PPC_Africa, ku-Instagram @PPC Africa. Kude ube ingcenye yemncintiswano wethu weliviki lapho ungadiwinela imiklomelo yeliviki. Utibeke lithubeni lokuwina umklomelo lomkhulu nakuphela le drama. PPC Strength Beyond. Yelviki utibeke lithubeni lokuwina umklomelo lomkhulu nakuphela le drama. PPC Strength Beyond.